Anyamat ta. Kamaliman ang tinaramid kon. Imprint ko pa'y matngarudan. Oh, Jessa, agpupudot ka manan. Apay? Kamaliman ang tinaramid ko. Naiprint ko pa'y matngarudan. Nagadumot dagita kinumalmon. Wana ta kamalimat nga rod. Nikit di mo iwara dita flooring friend. Inka ikabil ije basuraan. Ay na, dinakman matmandaran si Kamika. Trabaho ti janitor ti mangpidot kadagita. Ha? Anyat serbi ti janitor ang masuswelduan diti kumpanya tayo ngay. No saan ngagdalos? Trabaho na dayta. Anyala taramidan dan ngay no saan ngagdalos? Agtugtugaw kit din ngagmalmalam. Ha? Nagswerten ngay? Hoy! Danilo! Umay ka man! Apay ka di, Ma'am Jess, ha? Ada ka di paaramid mo? Natural nga da! Isu nga ron ngay nayaban ka. Anya day, Jay, ma'am? Dalusam dagiti warak dito eh. Nung nakita mat nga adun ti wara akit agdalus ka matan Uwan, ma'am. Kan inawam tuman day tatasa nagkapyak. Ha? Oh, di kag mulagat. Apay, agreklamo ka? Di mo kaya ti may baon? Kasta nga ron ti trabahom dito eh. Sana ya? Apay, di mo kaya ti pay baon, Danilo? Saan man, ma'am? Kayat ko. Nakamisuot ka pa'y mat nga ron. Ah. Umisam ka man mat, no kasta may baon ka? Di ka grupa nga ta kasta? Sana ka nakarupangit, ma'am. Sana ka nakarupangat, ma'am. Ulbod. Ala, magtrabaho kan. Tada pa iparamid ko na madamdama. Ala, saanin apasat ti trabahong day tar aramidam, Danilo. Ayos lang, Ma'am Mika. Basit mo't lang ito ipapainaw ni Ma'am Jessa. Ay na, aglablabas at talagang day a babae. Ay, paspasensya am latan tigayim ko, Uwan? Uwan, Ma'am Mika. Di nakpakadanagan. Nairwama ko iti ugali ni Ma'am Jessa. Pudno agayim ko ni Jessa. Ngamjak kayat ti panang trato na kanka. Ay na, di nakpakadanagan, Ma'am Mika. Awan problema kanya kunakmat. Naimbaglakit din ta nasingpat ka. Ayun gayam, birthday inton bigat. Di ka nagbalanwan? Ha? Agsasangot tayon to amangan ija opisina. Datayo amin nga empleyado dito eh. Ah? Advance happy birthday, Ma'am Mika. Agyaman ak, Danilo. Oy, Danilo. Di ka manan makakauna ang mga lalay ti kanumditan ah. Ha? Pauna na kami pa, sakbeasi ka, nawatam. Uwan, Ma'am Jessa. Nagdakkel pa'y mataplatong. Bandihadon sapay daytan. Ha? Ala, agpaigid ka pa lang. Maudi kang aggaoy, ti kanam. Oh, Danilo, apay nga adda ka di tarwar ti opisina ngay. Umay ka makisango ang mga dita kusina ti opisina Okay lang, Ma'am Mika. Napres-pres ko dito, Ruar. Uray, tadamot tugaw kan lamisan dito eh. Ingka nga rod na yun ang takanam Di kag babain, Danilo. Husto da ito yun, ma'am. Nabsuga kon. Agyaman ak, ma'am. Mabiit na ang tayalaan ka iti Diyos kan cake mo, ha? Ay na. Saanan, ma'am. Siya kon. Nakababain mo't kan ka. Basta orayan nak dita. Amok amabain ka. Iso nga orayan nak, Danilo. Oh, nalpas ka na nga, Danilo. Uwan, ma'am. Agad, anya pa lang arod tararamidam dito ngay. Dalusamon na tilamisan. Inawa mo dagiti rumba nga mainawan. No kasta, nalpas kay amin ng anangan, ma'am? Itay pa ya. Kanji na bate, di mo manan balkutanan. Kalubam, tamirindaan no alas 3. Uwan, ma'am. Ala, aggunay kan. Tulungan kan nga aginaw kadagiti inusar tayo a plato, Danilo. Ala, saanan, Ma'am Mika? Siya kon. Basta tulungan ka, takaasi ka mat. Ay, agan-anos kawan. Tani, din samot agsublin tay sigod adyan tres tayo dito eh. Sikan tinapasubo ang mga aramid kadagiti trabaho na dito opisina. Nalakala trabaho dahil ta, ma'am. Ang
Damag ko asaan sa kanong agsubli ni manang pasing asigod a janitress. Ang mga nupod no ti damag, aga po itigayom ko ani Jessa. Iso adinan kaya't nagtrabaho dito eh. Ah, Jackman mo, ma'am. Ay, unay mat nga minan day di agayom ko. Naimbag man, tanasingpat ka, mami ka. Saan ka suplada? Saan ko nga ugali ti kasta, Danilo? Tawan karbangak amang suplada iti padak a tao. Nangruna no kasken kakasingpat. Oh, Danilo, wali sa maamin ti sirok ti lamisana. Diyak kaya ti makakita iti uray basit latapok. Uwan, ma'am. Anya day jay? Ada na bagsit? Maangot mo, Mika? Ha? Awan man. Ada! Agat ngiwat, kan agat saka. Ha? Kan agat bukas ana na digdigos. Anya? Hoy, Danilo! Nagdigos kay tagsapang ano saan? Nagdigos ang ma'am. Nagdigos ka saan ka siguro nag-shampoo ka nag-conditioner? Jessa, anya ka kadi. Di mo kumamat pabainan ni Danilo. Kaasim man. Kadagpay sumat! Sakla makaangot itinang doon. Nadaday ta ang janitor dito pisina. Ala, agawam tagwalis, karumwar ka dito yan. Di ka nasama nga nagtututbras ka, nagsuksukat iti medyas mo. Jessa. Ala, rumwar ka, Danilo! Sa balimot ngagpaisunti angot to'y medyas ko. Ay, nabasamot ngamin tayo doa pa'y medyas ko. Ay, saan mo't ngamin ang naging init. Danilo, ako. Apay nga, ang utom day tayo no sarmo ang medyas mo. Ha? Awan, Lola. Kunak ngamin no mabalin pa'y. Ang saan samot tayo. May nayag mo tayo tantalabak na magaanan niya'y dua ang medyas mo. Ha? Kasano na magaan? Kat awan mo't init iti duwang aldaw. At tumanudo mo't tayo. Ken awan mo't spinner tayo. Ay ka, tinsuor ko iti dalikan, Anya? Ay sus, di pa ikit agat asukon tayo medyas ko, Lola. May mayatan tayo agat asok, ngam tayo agat saka. Sa bagay mo't kitya, Lola. Nagsildo ka, gumatang kay timidyas mo, wag. Saanan, Lola? At damat ti talo pag sa sublatag a medyas. Mabalinan day jay. Masapol ngamin nga agurno nga. Tapno maka-eskwela, Lola. Ay na, nakasingsingpot ka talaga, Danilo. Nanakam ka, baraw. Manmano, tikaskan ka po. Iso naragsaka, takaskan ka tinagbalin nga po ko. Kat pasensya kan wan. Tasan ka kabala na pagadalan iti kolehiyo. Amo mo't ti kinarigat ti panagbyagta. Natay mo't ngami nanday dinanang mo. Naimbagi di si bibiyag pa iti inama. Takanayon iti ti panagpawit na iti kwarta man ipo da brown. Ngam nasapa mo tapin musay. Uwin nga rod, Lola. Pinanawan na kayo lang arudan tiya, ma'am. Natay pa'y lada gusti inaman. Kaasi ka mo, tapok. Talaga akas ta ti biyag, Lola. Iso pasensya ka na. Tasan ka mapagadal. Awan problema iti dayta, Lola. Maawata. Iso nga ron nga gururno nga. Tapno adda aramatak nga giskwela. Iso pasensya kay pay lang, ha? No sagpaminsanak pay lang makagatang iti karni asidain tayo, wain? Ay na, sana parikot dayta. Tawan matlat hilig ko iti karkarne. Nagaduti mula ta natin itarubayan. San mo ta makaumadagi jaya sidsidan. Kan nasustansya pay. Sa bagay mo't kidya, Lola. Iso na pigsakay lat na. Tapasig anat natin kan prutas ti kan kaninyo. Siyempre Iso baybay ang pay laday ta karkarne. Basta danatang ayusan. Oy, Danilo. Ingka man mangidadang iti danom tagkape Ita ka din, Ma'am Jessa? Kat kanong arod, into numayatawan? Ha? Damagam pa'y laang mat. Anda ko mapay aramidak, Ma'am. Una ang nga ramidan ti bagbagak. Nagadupay la palusot mo. Masadutak, di mo pa'y lang arod ko na.
Tay pulong kan ka ni boss. Sige nga ron. Aramida kung tibagbagam, ma'am. Ala, aganos ka, tanya ngay kat babaunan ka matlang dito opisina. Isong aganos ka, Danilo. Ala, kasano da ito yan? Maluglugin sa kanun to'y kumpanya, Jessa. Agbawas dan samot kanu iti empleyado. Nasyak, hawan rin ba nga pagdanagap? Tamo ka din nakikatan ni boss. Ha? Da kayo siguro at ikatanda. Jessa. Iso sorry kayo langan, no bilang langan, Mika. No kasta, pudno ka maluglugin ti kumpanya, honey. Wen, honey. Iso kapilitan nga agbawas kami iti tauhan mi. Sana bale, tamok mo't adi nakikatan, honey. Talaga, mabalin na yamet nga ikatag ti patpatgak nga asawa. Di mo man ibagbagad ay ta asawa. Tasan mo ta siyak ti asawa. Kabit naklang ang ador. Sika ti asawa, Jessa. Gaputa sika ti ayayate. Sinam nga rodon adya asawam. Tapno patsyak day ta nga ibang pagkam. Wen, dumteng to day tahani. Urayag lang ti umno apanawen. Talaga sinakton di asawak. Tadya kon ayayaten. Sikaitan ti ayayate, Jessa. Excuse me, sir. Ha? Ay, sorry, Hoy! Balasubas ka lalaki Talaga barbaryutik ka? Ape basta sumarkalatan dito opisina ni Sarador? Adi ka man lagtok-tok? Sorry, ma'am, sir. Nakalukat man ngamin. Umayak ko maagwalis. Sumanaw ka din Into'y madamdaman nga agwalis ka? Wen, ma'am. Awanan ba yung data janitor? Ala, baybayamon, honey. Mala, rumwarkan ti opisina. Kasanon, nakita ng tikinalailo ta. Ang mga no'y chismis na ta. Di ka madanagan. Tamaysa ni Danilo kadagiti maikat at trabahador ditoy. Nagkas ang adamag Danilo. Talagang agbawas dan iti empleyado. Kat may saak kadag iti maikat. Oray siya nga rod, ma'am Mika. Ha? Lukas na. Pati si ka. Wen, ma'am. Naimbag pa'y ni Jessa. Ta saan ang maikat? Malakas ngamin ka ni sir ni Ma'am Jessa, ma'am. Ha? Pagkunaman. Awan, ma'am. Lipatin mo tinaibagak. O, ngay Mika. Makipaglading itak ha. May saka kadagiti maikat nga empleyado. Wan nga rin, Jessa. Naimbag ka pa'y tagtalinaid ka lang ta dito Ay ka talaga kasta. Adag suswerte. Adamat agmamalas. Kat da kayo day tang agmamalas. O sige, ako kusan nga ginagamit yung tagumanaw kayo. Ha? Ay, una yun ti kasye adjar ni Jessa. Kasla maragsakan pa'y ket di. Gapo iti pan nakaikat tayon. Ala, Ma'am Mika. Awatan tayong tigasat tayo. Talaga siguro, asaan tayo para iti daytoy akumpanya. Naibag nga oras mo, kabsat. Mabalinti agdamag. Anya day chay, madam. Dito'y kaditi balay day di Marcelina Nome. Awun, Shakti nana. Apay ka day, madam. No kasta. Oh, agyamanak tanasarakak matlaangan to'y balayo, kabsat. Siyak ni Lucinda. Ti ina day di Bert, anobyo day di Marcelina nga anak mo. Ay, kastaya. Ang aguray ka. Apay aday di ko nam. Anyat kayat mo asawan, madam. Nabayagan anatay day di Bert nga anak ko, kabsat. Ay, sobra ka kumapay, ma'am. Dito'y manunag di pagsaritaan ta. No kasta, da kayo ti lolak iti anak, lola.
Huwag na po. Ay na, barukan na talaga. Kinapudno na, nabayagan asap-sapulan ka, apo. Itala masarakan ka. Lola, Ay, una yan. Natay gaya man ti anak mo. Adi naman lang nakita to apo ko. Wan, biglaan ti ipapatay na kapsat. Tana disgrasya itilukan. Ay, kasta kaya. Kat, kumusta ka, apo? Nakalpas ka ka din iti panagadal mo. saan Lola? Ngamin, awan kwartang aramatak. Adamot basit nga urnong ko. Kat plano ko mati agenrol. Taura iji public school ti pag-eskwelaak. Iti private school ti pag-enrollam, apo. Tasyak ti makaamuamang paadal kan ka. Ha? Danilo! Ha? Mika? Itala nagkita tamanan na. Kumusta kan? Kastoy, ay na, naayat unay ti Diyos. Tanaad da anak matlaang itinatalgad at trabaho. Kadakdakal ti sweldo iti ayan ko ita. Ha? Ay kat, mayat nga rin no kasta, Ma'am Mika. Sika, kumusta kan? Intuloy ko tinag-eskwela. Kat graduating ako, Ma'am Mika. Oh, talaga? Wow, itapay lang. Kablaawan kan, Danilo. Apay na ito ang kwarta, Ador. Pangrugyam, tapno di kayo ito agbali na nakakaasi kadang iti duwang anak ta. Ha? Anyat kayat mo asawan. Ako naluktan ti asawa ti FB account ko. Kat naduktalan nan ti may papan ka data. Isungag sinatan, tadyak kayat ti maibalod. Anya, di man ko namada kami kadagiti duwang anak ta ti pilyo. Awan laban ta, ngamin, saan ta nagkasar? Di asawak ti kasar ko. Ador, di na kumamat sinaan. Kasano kami langan kadagiti anak ta. Sapay nabayagan na naging katak iti trabaho. Isu nga road nga ikan ka iti kwarta, tapno da pangrugyan nyo kadagiti anak ta. Naku na ti asawak apumanaw kami iti da ito alugar. Isu, sorry. No ti asawak ti pilyan, Jessa. Congratulations, Danilo, apo. Ay na, kablawan ka kapok. Nakalpas ka na iti panagadal mo. Agaman ako na, Lola. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti panagadal ko. Lola Lucinda, agyaman ako na iti tulong nyo kanyak. Intad ko lang ti saan ana ipaiday ti amam apagrebengan na kan ka, apo. Iso adi ka agyam-yaman. Tapagrabengak ti mang tulong kan ka kas lolam. Agyaman ak, Lola. Ma'am, overage kayon. Agpatinggal iti 30 titawan ti alalag ng aplikante dito yung kumpanya. Ay, kasta ka di. Ang mo kayat mo ti agbalin at janitress. Mabalin, tawan janitress me ita. Panagkunak, mabalin ti tawan mo iti kinad janitress, ma'am. O sige. Kayat ko. Okay, ibatin nga rin ti contact number mo. Tawagan ta kanto, ma'am. Awan nga ti manager mi ita. Agyamanak, naawat ka dagos. Iso na lang ta janitress ti trabaho dito eh. Ang sa labanin, tinapatag at dan trabaho. Madam, oh my God. Sumurid ka dito office ni sir. Okay, sir. Agyamanak. Good morning, sir. Ha? Good morning. Sumunod ka, Ma'am Jessa. Danilo? Ay, Sir Danilo? Si kakaditi manager dito yung akumpanya. When, Ma'am Jessa?
Ala, di na ako nawagan iti ma'am. Danilo. Sir Danilo. Jessa ko nam kumalatan. Sikatirumbang nga awagak iti, sir. Pasensyakan. Ang Ma'am Jess ang amin tinairuam ko nga awag king ka. Saan ako na, ma'am? Ngamin, nabayagan nga awan trabaho. Marigrigat ang kitan. Kat kasapulak ti trabaho. Kat pagyamanak na awatan da kas janitress ditoy. Sure. Kaya't katulungan. Tadamag ko, kaya't agmay-may sa kakano namang supsuporta kadagiti duang anak mo. Uwan, sir. Ngamin, nabayagan na pinanawan na kami ti ama dagiti anak ko. Ni Sir Ador? Uwan. Kasi ka nga rod no kasta. Mana? Mangrugi ka nga rod na nagtrabaho, Jessa. At agkasangay nga empleyado ita. Iso nga ado ti taraon diti kusina. Uwan nga rod. Nagado ti sagana, sir. O sige, mangan kamot na. Agsasango tayo amangan, Jessa. Di kag babain. Maudi akton, sir. Umuna kayon. Di kag paudi. Makigiddan kan. Ala, umay ka. Bayat ti pandangan tayo. Yam amok pa yung umuna ni Jessa. Ti baro akadwa tayo. Ket kas iti kanayon ko nga ibaga kada kayo. Patas ko malang ti trato tayo iti tunggal may sa dito'y kumpanya. Awan ko ma ti idagdaduma tayo. Nababaman, wenno na nga to ti posisyon na. Nalawag ka di? Agyaman ako na ikan ka, Sir Danilo. Tay tilak city nararamid ko kan ka iti kalabas. Kat napintas lata ti tratong kanyak. Pagkawanan na kuma. Agkasartan, Bek. Agbay sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kididay nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, papa. Ay, kwa. Si Kalangin, di makisarita kadakwa na, Beth. Anya? Duwata ah. Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Kat kasano nga rod na makapagkasarta na awan matgayam kwarta mga aramatan ta. Di, kwa. Ibagam ka na, mamakan pa pa. Ta isuda pala tag gastos. Anya? Naibaga na kayo ha, tabak nang kayo. Kasano no dida kayat? Ipilit mo tapno umanugot na. Papa, agkasar kamin ka ni Rico. Ada-ada kayo dayta. Nahustuan kayo mo ni datawan. Iso, okay la kanya. Iso na lang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, papa. Awan kwarta nga aramatan mi. Anya. Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pay. Intunad dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabalin ang maitantan ti kasarmi, papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya. Iso ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastusan nyo nga agkasar. Kwa, da kayo pala ti aggastos papa. Anya. Anya nga iti masakbayam iti day ti Rico. Kat istambay mo't day ti hibet. Nabisyo pa Ay ayatat ni Rico, mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo't iti trabaho na, mama. Apag isuntuan agasawa kamin. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asaanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, mama? Basta'y ayatag ni Rico. Sige, makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yu ita tanalpasan ti kasaryo, Rico. Beth, pag naadan nyo, Ni Betman mo niya ti desisyon na, mama. Sika man, Rico. Sika atag desisyon. Ora gawit kami iji balay mi, mama. adda kada kayo da ita.
Ag tinulong kayo nga agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay na, pasensya amon to'y balay mi bet Kalkalapaw lang arudan, marmarga ay pa ay. Ay, okay lang, nanang. Kun sana simentado ti datarme. Ay na, nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Okay lang, nanang. Sa anak mo ta na arte. Mala, mabitlaan nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo so ti sidaan tayo. Agsidsida ka iti rabong, balasang ko. Uwan, nanang. Diyak kaya tag na dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yun dito eh. Agawit ta iti balay inton bigat. Ita, napanagnagamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito yung lugar? Iti balay mi ti pagnaadan ta, Rico. Kanya ting pagkadyanak tagan ka. Apa nagsublida dito'y balay. Insublida mo, nagitikarkaret na. Di na ka no maanusan ti agnaed ije balay dariko. Saan ka no akomportable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daitan, day bagbaga. Nukas lang tumatek ka, kimpet iti day jari ko. Marik na itan ti rigat, iti sidong ti asawa na. Barang makasapul tumot lang iti panggadan di manugang taa. Ado ti bastre ka na trabaho. No talaga, kayat na ti agtrabaho. Kumusta, Rico? At na playa matrabaho. Ay, awan pa nga ron, papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisar ka Bagar iti maysa ag grocery. Ha? Pasensya kan. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Nagtrabaho ka para iti masakbayan yung nga agasawa. Wan, papa. Kuyugon kayo itong bigat, tayo apply ka iti trabaho. At dagayam ko apangisar ka. Anyamat ni papa. Pilitan na nga agtrabaho. Kudyak pa nga nakasagana nga agtrabaho. Pagustuam latan ti kayat na tapno saan da agumurakin ka. Apay nung sikat agtrabaho. Anya, ay, nakarkaron na di da ka maawat a manugang no kasta ka. At data dito'y balay. Kalpasan na, siyak pa'y latag trabaho para iti pagbiagta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sa wundan nga eh. Apay nga min ayang ay surat ti pakasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano dagiti demanding nga dadakil mo. Napatag kayo amin kanya, Kriko. Pagustuam latan ti kayat ni Papa. Tapno awan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, nawat adagos tagayam ko tinangisar ka ko Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kas ti trabaho, ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, tanaawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, no muda ti agimpad. Talibre mat ti kananda dito'y balay. Kan aminan ang masapsapul da dito'y balay. Libre amin. Oh, nasapa ka mata nagawid, Rico. Nagandar tayo, Mac. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko niti trabaho. Anya? Makabannog ti kasi at trabaho. Nakatakdirak nga gal malam. Santo pa'y la adda suplada kan suplado a customer. Nagginada ka nung agungunay. Nabannog nga ron. Siyempre, aginanak ha. Rico. Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka nagawin. Grabe mo tiya, ma'am. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. Papanantangay. Awan mo't sa bali apag naagdanta. Agabang ta. Anyat pagabang tangay ka awang mo't trabaho ta adwa. Tako na mo't nga gikat kan iti trabaho. Alaam mong titawid mo kada mamakin, Papa. Ha? Ni? Wan ngagpaisan niya. Wun. Alaam mo, talumasin ta niti pagnaadan. O sige, kasaritak to nga ron ida.
Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnaadan ka ni Rico. Apay amasapol apumanaw kayo. Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga oray dito yan balay ti pagnaadan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan na agtrabaho ni Rico kat nasakit nga rin mo ti pagbagina. Anyat kayat nyo. Ang depender kailatan kada kami kani mamam. Papa, Panangisakit araramidek. Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawam. Ngam di mo't nakaanos. Saan mo't anariga ti kas di trabaho. Narigriga ti konstruksyon. kas lang amin saan na panangisakit tararamidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami di ti balay. Isungay si istriktuan da kami. Saan na po day ta? Di naklang amin maawatan. Ala, husto daytan. Oh. Pangaasiyo, di kay aga pangagama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaammo kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itad yung titawid ko. Tap na daramatan ming agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak ta, lakay. Ay, numapalin ka dyan kayat. Masya na ki dyan anak ta. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ala, itid tan titawid na. Pat ganta ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan diti balayo. Dito iti pagnadan tan. Anyamot tan. Diyak nga rin makaanos dito'y kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anusan tan dito balay. Adamat pagabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anusan tan dito balay. No di ka makaanos, agawid ka asiksika di balayo. Basta pagbingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. Noon niya ti kukwam, kukuha ta adwa. Anya? No niya, agawid ka pa ilay di balay o siksika, uno aganos ka dito balay. Sige. Agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mo't dain San Rico api masyal. Ay na, agnagdan dito'y balay ka anakan. Ha? Pimanaw dan ijay balay da balayan nyo? Wun, dito'y kanuti kayat da pag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, ante? Ay, katagano sa tamarigrigat mo nga rin tinakay kamangan na. Irwam na at ibagay na dito'y probinsya. Kailiw kun dya anak ta, lakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipatin tayo jay. Di pa'y umay agpasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartanan. Ay, kumusta da nga tan iti asawan? Saan da nga tamot lang agapapa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sitong ti asawa na. Kaasimot di anak talakay. Di ka nagpanunot, iti negatibo. Tapno di ka may stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan ije balay Rico. Diyak makaanos dito yan. Kita man, kimutung akon. Di nakpay mapagsiday tinaimas. Ngimisitak pa yun ni. Magtal na ka man, Bet. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iji balayo. Agawid ta, adwa. Kayat mo ang malaw anak, di man nakibiyang nga, ma'am. Rico, Agawid ka kititain ka pa'y panayo ng tinala matawid mo. Kurang dahi dyan intaddakan ka. Agmay sa kang anak da. Ngam kas jay laang ti intaddatawid mo. Kwarta laang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaam. anya? Anya pa'y latararamidan. Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami laang. Ngam agsapol kay tinaima sa sida. Agawid ka na di balayo. No di ka makaanos. Oh, anya. Agawid ka? Panawan na kon, ha? Amo mo tadyak ka ba lang ti maisinakan ka. Tayayatan ka, Rico. No kasta nga rod. Sikat ti agremedyo iti kwarta. No di da kayat nga ited ti titulo ti daga atawid mo. Kwarta ti dawatam. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno maasyandakan ka.
Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan. Umayak lang dumawat iti kwarta, mama. Kailiw ka unay anak ko. Di kan pumanaw. Ay abam ni Rico dito'y balay, taagnaad kayon dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itad yun ti daw-dawata ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawak. Awan ka nan min. Kurang tintad yu atawid ko. Iso anayunan yu. Anya, Rabiin. Ngamawan pa ilaang ni Rico. Unay matanday siya atao. Basta da kwartami. Kanayo na marapyan. Bet, ingka maturugan, Rabiin. Sumangpad tulatan ni Rico. Diyak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanyak. Hanya, apay ngamin nga intad mo nga'y katamom lang arudan ti ugali na. Apa nakmat ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itatamo mo ti ugali di anak ko. Adakan ka no panaawa mon. Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay ayatak ni Rico nga oray masansan ti panagapami nanang. Diyak kabailan asinaan. Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kaasila ang dagiti agbalin nga anak yaw. Tawam mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang, surutok ti asawak. Ay Rabiin, amangan na niya ti mapasamakan ka. Kan may sa, di mo amo no sa dino ti pang surutam kan kuana. Ta di mo matamutayan na. Madanaganak nga minanang. Hindi ka unag dandanag, balasang ko. Auntie, ni Insan Rico, nadisgrasya ka no iti motorsiklo a binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya, sa linaw, kanayan na itan ngay. Ay kumustan di anak ko. Adda ka no iti ospital, auntie. Anya! Nanang, diyak pa'y kaya ti matay. Ay, wen, saan ka pa'y amatay, anak ko? Iso na laang tamarigatan ka na magna. Napiktaran ka no ti Duren. Nanang, Apay nga minanagmotor ka na Bartag Rico. Anya nga ita. un nga ron, magbababawiak. Ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yalanak man iti danom. Makain inumak. Mabitlaang. Anano sa nakasikasun bakit, Wan? Tanogin bagak. Agsubalit aktokan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado titulang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararagtang aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdiskitar iti kwarta. Awanan maigatang itimakan. Diyak agawid itayan ti asawak papa, mama. Panawa kon. Anya, asino nga ti mga sigasukon ko ano panawa mo. Mabambanugak ngaminan, papa. Isulat ng tas asikaswak. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan ti inana kasi nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at asawam nga rod. Talaga kasta anak ko. Dahito yung tibunga ti kinasukir ko, hindi ka na kayo, papa. Mama. Ala, di ka nagladingit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada kami, tao may dakaalaan. Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso ngamin ti pangital ka kadagiti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawin tan ije balay da mamakan papari ko. Tadda ti babaunan ang mga sikasukan ka no agtrabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kayat naka napanawan ti anak mi. Ngam inay-ayo mi. Iso na ka miris lang. Pakawanan da ko papa. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nangruna iti asawak. Ngam kas ano?
Jak meten makapag napapa. Mama. Ala, agkararag kariko. Dawatem ti kaasi ti Diyos. Tawan imposible kan kuatan. Patyag nga adapay napintas a plano na kan ka. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Nasakit ka bagak. Bakit? Marigatan na ka bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo. Nangrugya si makiti di parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banog ko lang siguro dahito eh. Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, papanam, Alma. Inak ijay talon nanang. Ay, di asawam ngay. Adda ijay balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw, nasakit matisikat nan. Uwan nga ron, makapasuron, makauma. Ay, di kagsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, ket tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadagiti trabaho na ijay talon. Makauma matikas to'y. Ay, kag aganos ka, anak ko. Anusam, tasawam ka nga ron. Ay, makauman, managsakit mo't dayjay nga asawak. Awan labasit ag sakit. Sa inton kwan, saanen ang makatrabaho. Ket siyak matin ti mapasubong ag trabaho. Ay, talaga kasta, anusam, tanay, managsakit mo't nga ron di asawam. Nagkutong mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas jay, jak ko manak ki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit dahi at tao. Ay, ala, sa mun Taagimbag ko umutla siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapanakon ijay talon. Tani, aldawon. Agluto ak tumanen no madamdama. Ay, siyak aminen, trabaho aminen. Surun kon! Di kan mapan na talon. Bakit? Siyak ti mapan. Agbati kan dito'y balay. Apay, naimbag kan aya. Saanen nasakit ti abaga kan sikat mo? Saanen? Iso ang makatrabaho ak manan. Malangarod taglabaak. Naurnong manen ti malabaan. Apay ngay, aguyag ka matanlino. Nga ro da. Narbisa na kitikal man. Si talon. Aguya kang matan. Sigurado, aggurigur kan tumanen. Basta naguyag kan, gurigur ti sumaruno dita. Agim bagak mutlaang. Naglaka ka amakapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manen makatrabahon. Pasensya ka na. Nga maging bagak mutlaang. Mukhang agbabawi ka anak yung asawa kanyak. Bakit? Ngamin managsakitak. Awan imbag baga kakasta. Nga marikrik na. Di mo lakayat nga ipadlaw kanyak. Nga amok umakan kanyak nga asawa. Ulit agtagkid daw iti pasensya. Diyak matpagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rudan, tapos makainanakan. Sika ngay. Apay, di ka pa'y maturog. Diyak pa'y makaturog. Ag cellphone pa'y. Kapangalaak ititurog ko. Sige nga Rod, umuna ako na maturog. Bakit? Good night, bakit? Sige, tainak pa'y agpariir ijerwan. Maturog kan. Hello? Hello, Alma. Kaya ngay, kumusta? Di daw namagakan ka. Ada ka di matlanam na makuno awan. Kwa? Amumat nga adda asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Iso na lang na nagsina kami. Saan kami pa nagsina iti asawa? Sinahan mo na. Kanya pala aramidan. Tas sumurot kan kanya ako. Awan mo anak yo. Apay nga ibantay mo ti bagi, iti inutil nga asawa.
Ha? Panunutom ti masakbayam, Alma. Siyak ti makaipaay, tinapinta sa masakbayan. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamaan? Awan lat amukon. Leonardo, Talo siyak, uray lakaya kon, nasarantak lata, nabigsaak, awan sakit ko. Kasi kalangit iti na ti managsakit nga asawang. Iswa, please, umanugod lang iti bagbagak. Panawamon, tadatang tiyak na. panunutag pa'y anaimbag dayta, Leonardo. Apaya panawam ti asawam. Amom lang aruda naman nagsaksakit, panawam ki idain. Nauma ako nanang. Kahit, papanam nga rudan. Kwan, basta umadayuak. Inak sumapol iti pagtrabahoak iti sabali a lugar, nanang. Anya, Sana bali tawan mat anak mi ije manugang nyo. ay uray pay. Nagkasar kayaw. Pagrebengam ti mga sikasukan kwa na, taasawam kat nga road. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit, anya nga itagbalin a masakbayan mi. Siyak ti agbalin a kaasi, ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije talon. Iso nga umadayo aklangan, tagsapulak iti trabaho. Diyak kabailan tagtalon. Ay saan ka, apumanaw? Basta pumanawak no ko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawak. Sina akong dadya a tao. Kanda kayon tun ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kaya ti agpakadakan kwa na. Agyapan na ka, tapinat kam tikid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na ko ti ayat ni idat-daton mo. Oy, agyaman na ka, Alma. Oy, no, pinaragsak na kitikas na ngayon bagam. Akin balay iti daytoy. Balay mo? Saan? Abangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito tanalawa. Wala. Nangin na talaga. Ang mukha pala kagastusan ti abang ko dito eh. Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo? Ada. Agduduma ang negosyo. Kasta ka di. Kahit kasi tinkarikan ka. Agbalin ka, prinsesa, iti sidong ko. Saan kantong agrigat, iti dunak. Nasa isaya at mutlaang no ibagak da ito ikan ka. Tapno saan ka namang damnama ija anak ko, Barok? Awan mabalin ko no talaga, di na kon kayat tasawak nanang. Diyak mabalin nga ipilit ibagik. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanyak. Ay, pasensya kan, Barok. Siya kung ti akid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nanang, Manong, agrobot kan. Tay pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kabsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, nana? Awanan ba inday dyan nga anak yo? ading, di mo iraman ni nanang itiguram iti asawak. Di na nagayatan tinaramid ti anak na. Pasensya kayo, nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit to'y kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, wen nga rod. Binagbaga akpay. Hangam talaga nga awan dinggan na apam magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasi ka ni tikasta alangam. Ano sam nga rod ako yugan ti kabsat mo, balasang ko. Kapilitan nana. Tawan ba inmat ngamin dya anak yo? Panawan ka pa dito dagusta, sweetheart. Tainak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anad ka. Wen, agyaman na ka. Sige. Mainak nga rudan. Ay na. Nakasingsingpat ni Leonardo kanya. Nagkanas gayam ti kastoyam yan.
Nanam ay tibiyag ko iti sidong ni Leonardo. Awan na pulos ti problema dito eh. Tabastante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito eh. Agluto lang ti aramidak dito eh. Taada ay ayaban ni Leonardo nga aglaba ken agdalos dito'y dagusmi. Ay na, nagmayat gayam tagbalin nga asawa tibak na. Ha? Ni, adda ko siya nagsardang itibatong. Asino nga tarita? Sika, ti kadendan na ni Leonardo. Ha? When, madam? Awanan kay tibain! Ni, aping ang tungpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw kay ti asawa. Ha? Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Eh, kapampanaw na lang. Nukas tangarod. Pastra kanak, taurayak asumangpat ti asawak. Agasem, nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay. Itlog laeng kan basit a frozen ti karga ti ref mi. Hoy, babae. Balaagan ka, ha? Panawa mon ti asawak. Sakbay nga dadakas ang mapasabakan ka. Ma'am, Tapno ibagakan ka. Babaero di asawak. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimawot kadakwada. Tapinaksyat ko'y damin. Isuasi ka. Rogyamon ti akimpake. Ikad kay ti gondaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Rabiin, sweetheart. Maturog kan. kunam anagsina kayon iti asawam. Ngam saan matgayam. Idel-del-del na nga ruti paginakan yan. Ang musika ti love ko. Isumit lang ka na yun kangawan dito apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawam. Sika ti ayayatek. Kasanon no idarum na ta. Di naramiden da ita. Awan ti maala na sustento kanyak no ipabalod nak. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabutbutangak iti asawam. Kanayon na pangtaan na. Di mo ikaskaso da dya babae. Basta na ito iti tandaan nam. Sika ti ayayatek. Period. Hello? Asino da ito'y? Siyak daytoy. Tinagawam iti asawa. Ha? Kasano na alam ti cellphone number ko? Ha! Sana narumbang nga ibagakan ka. Aga-agaw! Ha? Ha! Di mo pa ilagayang pinanawan ti asawak. Di ka sardangan. Riribukak tibiyag mo no di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog kapuiter anamidan nyo. Gapumat la itaramid mo no apay adi ka makaturturog karang ganjang. Kanawan karbangam amang ati pakanyak iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka ita asawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan adan sarita Agulimak ka! Awan bigang mo no anyaman tinagsaritaan mi. Basta ti kaya ko. Panawa mo ni Leonardo. Tapno maurnusan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimak ti biyag mo no di mo sinaan ti asawa? Riribukan ka aging ga-ingana. Ha? awanan. Inadapnan. Nagpuskol mati pa nagrup-rupa day chay ababain. Saan lang aruten akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mga lakapaitin na po mo, sweetheart. Manja kon Leonardo. Napsuga kon. Nagbasit tikinan mo. Itaan talangam. Nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturog. Iso siguro aking mutunga.
Apay aya. Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Aniya. Mariribo ka nak. Sa anak ka naragsak. Taad dati asawam amang ririribo ka data. Isungag sinatalaangan. Saan na mabalhin? Kastalaka-laka na kung kauti pa nang isinamon kanya. Ha? Anay ko. Masaksakit ang nak, Leonardo. Di mo mas masanti takyag ko. Amog no ka sa nuti padagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinardengak tinagbabae. Gapokan ka. Kalpasan na. Sinanak latan na kaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinanak. At tatakas sa mapasamak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta kan? Kastoy. Aglalad utak, Nanang. Ha? Apay? Aginaw kan? Saan mat? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manun abulan na kastoyak. Diyak makapangpangan. Kandiyak makaturturog. Ay, agpa-check up ka, anak ko. Mabutangak, Nanang. Ang mga noda maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin naarikap ko abukol iti barukong ko, Nanang. Anya? Ay, sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam, no sa dino ti pangsukunak ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo. Napanan niyo. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Anya. Apay, anya timpa doktor mo. Leonardo, adda sakit ko. Ha? Anya sakit. Talo a doktor tinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. Adda breast cancer ko. Anya. Ket anya kanu ti remedyo na dayta. Agpakimo ang... Anya. Nagastos dayta. Ket anya ti kuno ni nanang mo. Agpaaga sa kano. Sige. Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na ibag ti inam. Bisya. Irubot mo ton, dagiti kagawam. Tay tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naudan. Agnaud ka laang dito'y. Pasensya kayo, Nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitdi ata nag-awid kan. Saan ang maiparbag ti aramiden niyaw? Agpada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramiden niyaw. Nanang, Sinaamkit din dayja a tao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. saan, Nanang? Manipod intulod nak dito'y lugar tayo. Diyakon makontak apulos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planom nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawam. Mabain ako, Nanang. Ay pagbainam, kat nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, Nanang. Ano kayat mo, kuyugan ka anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyag ang maawat na kamaninday jay, anak. Imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan ken kalino. Pakawanan na ko. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramit ko kan ka. Lipatan tanti na palabas. Di kag danag. Siyak ti mga sikasukan ka. Paagasan ka. Sana bale. Napigsak mo tan.
Manipod pa doktor na tikamsat ko. Si Maya Tirik na. Napiksa ako na ka na yun. Isungit ha. Isyak mo tanti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga sa nagasataktakaskan ka tinagbalin nga sa Ay ayatan ka, Lino. Ay ayatan kami tunay.